tuntu mubamo hano. Dufite abandi ba mama bahagarara ku ijambo ry'Imana bagahangana na drone, bagategeka drone ngo nturasabana ndori kidomoro. Ndori kidomoro. Icyakabiri cyantangaje. Niwo mu mama wasezeye baramubiwe. Urabizi muze. Arababwira ngo muze kundeba saa 4 mu butayu, drone iraba yandashe. Irakurasira mu nzu mu bana atoya, iraza kurasa umuhana n'inkomeri ziri hano. None Imana yambwiye ngo je mu butayu mu gitondo saa 11, saa 4 nihagurukije nibwire ngo ntuje mu bana n'inkomeri, uze hano mu butayu tubonane. Saa 12 za mu gitondo nta wundi muntu bari kumwe, nta na sendi nta mucuranga, bahita tangira imani maombi yajibu maombi. saa 4 ngo sigere ngo arangize anajipanga sawa sawa, ahagarara ku ijambo ry'imbaraga z'ijambo ry'Imana, abwira drone ngo ugeze mu bana n'inkomeri, tungana hano mu butayu tubonane. Imanuri rya mbere, imanuri rya kabiri, imanuri rya gatatu birakonoje, isubirayo basanga fragment za mufasha, baramuheka no kwa muganga, agere kwa muganga aravuga ngo Imana yamubwiye ngo hagiye kuzindi drone izandurura izindi. Hakika ya Mungu. Aho nza kuri ijambo ni ku mafi. Iyo umuntu afite ijambo ntazananirwa gusenga ngo asenge, ijuru riramubwira ngo nturuhuge, oya ntiwikakaze, wiyoroshe umanuke, nuja kugera mu ntare urasanga intare yo mu muryango wa Yuda yarayemo yacumbisemo, yakoze ikiganiro n'intare, yazibwiye ngo umugabo uri buze mutaza kumira ijambo rya nyiri ijambo, mwese apeti irangire. Umugabo wamize ijambo, pastor wamize ijambo, umushumba ufite ijambo ntaza kangwa n'ibishe byose, induru ziraha hanze, imishukushuku iraha hanze, ijambo iyo warimize hari ibintu bigomba gutuza bigaceceka. Ijambo ry'Imana iyo ryakugezemo icyambere, Yesu yaciciye bugufi imbere yawe, tugirire neza kuko uri Imana ishobora byose. Ijuru rikinguke ku bwacu, imbaraga zawe zibasha gukora, ntabari twebwe, tugirire impuhwe n'imbabazi, imitima yacu ibashe kuzura amashimwe, kirere gikomeze gukinguka, ntabari twebwe tuvuga, havuge wewe gusa, hagaragare wewe. Ni mu izina rya Kristo dusenze twizeye, amen. Haleluya. Turashima Imana yongeye kutunezeza, imitima yacu irishimye kongera kubana namwe n'abakozi b'Imana, bashumba bacu, ababyeyi, ja kubwiriza ahantu hari abashumba barenga 30, ntabwo biba byoroshye, ariko ya muvandimwe asubiye mu ndirimbo y'igiswahili, teme yose nari nateguye nandika hano,
numva birahindutse. Ndavuga ngiye kubabwira ibihindutse. N'ubundi abe nubwo umuntu yobabwiza iki. Mwe mwatangiye Kimeta avuga akaba atacumva. Emewe. Kiyo mujabo kuguhinduka. Tuba tugeze kure duhinduka. Haleluya. Ngo numva ibyo bihindutse. Ndavuga ngo nibyo dukora. Hanyuma pastor utegura ibijanye na teme. Ubisobanure cyangwa usereke kubisobanura numvishe ibintu bihinduka. Haleluya. Haleluya. Yes. Kandi hari ukuntu nteye muzakwihanganira abo tuziranye n'abo tutaziranye. Iyo ibintu bihindutse nicaye nibyo nza nkora. Kuko nibyo data ashaka ko abantu barya. Dusomere papa. Rumusomye mwiza wansomeye mu gitondo. Ndamubwira ngo nidusohoka ndebe sinzi ukuntu atandebye nawe. Ima yanza amata yiwanje simpaye mbimenya. Nashakaga kumugurira amata kugira ngo azasoma ijwi ridasaraye. Tibakaza bakwicaza inyuma kandi uzi gusoma. Muzamuterera umuntu uzi gusoma neza agatebe k'imbere kugira ngo asome ba. Dusomere rya jambo papa. Abakolosayi 3:16. Biravuze ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye. Yego. Rifite ubwenge bwose. Yeah. Mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka. Yego. Muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Amen. Byakozwe n'intumwa 3 no ku murongo wa 6. Byakozwe n'intumwa. Wonyine gususoma wa 6. Byakozwe n'intumwa 3 kuri 6. Biravuze ngo Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite. Ahubwo ibyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Amen. Nukuri kose. Mane guha umugisha papa. Haleluya. Ndakongera nimugoroba. Amen, amen. Hari umuntu uzusoma icanditswe ntagenda ashiramo ibintu bitarimo. Akagisoma uko canditswe kumva neza uracumvise. Amen. Nari nateguye ibintu byinshi ariko numvise ko tugiye kuganira mu minota pastor ampaye ndayibyaza umusaruro. Tugiye kuganira imbaraga z'ijambo ry'Imana. Ariko wamana. Pastor, imbaraga mwabasaza, imbaraga z'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ariko wamana. Biblia ngije kunica neza. Iravuga ngo Petero na Yohana nta mafaranga bari bafite, ari amanyarwanda ari amadolari ntayo, ariko mu mutima bari bafite ikintu cyitwa ijambo ry'Imana. Ngo barangize bararimanukana basanga ahantu hari umuntu w'ikirema, ngo bamugereho atangira kubasaba amafaranga. Ngo abasaba amafaranga bamukurira inzira ku murima, baramubwira ngo nta mafaranga dufite, icyo dufite ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Asifiwe. Atukuzwe Yesu. Ijambo ry'Imana niryo bari bafite. Ngo barangize kugira ijambo ry'Imana begera ikirema barakibwira ngo nta mafaranga dufite. Bishasa kuvuga ngo nitugira ijambo rya Kristo rigwiriye muri twebwe rifite imbaraga n'ubwenge, tuzahura n'ibirema nitwatura ijambo rimwe. Ibirema bigira amatwi yo kumva ijambo rirema hatari amafaranga, aho badogiteri bananiwe, aho bashangazi badakora, ijambo iyo rihari riza rikora. Ndiyo. Ibi bintu tubamo ni ukuri kiyo bija kuba ari iby'abasore. Muzehe hano data wacu kukabinguma mwarabivuyemo. Ndabizi neza iyo mbashije amateka baratubwira ngo ikivi turimo ni camwene so muyehe aho yasigiye nico gituma tuba twumva
kantikoro agakorogana n'abasaza akantu kangana gutya ikibazo nuko muza mukajana kure ariko mwogenda muvivura mukabagaburira gato katavanze tiborambirwa. Aba bagabo nta kindi bari bafite ijambo ry'Imana reve nijye bari bibiseho. Petero na Yohana ngo bagere hafi y'iki kirema bakigeraho neza, baramubwira ngo amafaranga ntayo dufite. Ni nkaye kwizera kutari Hallelujah. Baba we. Haleluya. Atukuza mukombozi. Karako kugira ngo abashitsi bicare. Hano kuri kose. Ndiyo. Bibiliya yatubwiye ngo Petero na Yohana bari bafite gusa imbaraga z'ijambo ry'Imana. Haleluya. Baramanuka basanga umuntu wavutse aremaye, bamugezeho baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Abantu bari mu gutanga ibyo badafite, nico gituma byazanye induru n'akajagari. Abantu bigize abanyempano, abandi bigira abahanuzi, abandi bigira ba bishop, abandi bigira ba representa, abandi bigira uko banaka. Hano muri iki gihugu niho nabonye ibintu umuntu yisengera wenyine pastor. Bwaca mu gitondo akavuga ngo mbaye pastor. Abakristo biyongera ati mbaye bishop. Yasubira kuririmba ngo mbaye apostle. Nta muzeye nta wamurambitseho ibiganza. Atukuze. Ariko imbaraga z'ijambo ry'Imana riza ritucura rikaduhindura abagabo bo kubuhamya. Dawudi yaranditse aravuga ngo nabikiye ijambo mu mutima kugira ngo ntazagucumuraho. Nabikiye ijambo ry'Imana mu mutima kugira ngo ntazagucumuraho. Uko uzoba Haleluya, haleluya. Haleluya. Atukuza Yesu. Umuntu wasomye ijambo ry'Imana ukarisoma neza ijambo ry'Imana. Ndiyo. Usa nkahe Imana ihayireba mu mutima wawe. Iyo usoma ijambo ry'Imana n'indoregwamo ituma wisuzuma ukamenya umutima wawe. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana ni fondation y'ubuzima bwo kuba umukristo. Nubwo wosimbuka ukakora ibimeze biti, udafite ijambo ry'Imana bishobora kurangira. Haleluya. Haleluya. Nimwumve imbaraga z'ijambo ry'Imana. Kintu cantangaje, Daniel niwe muntu w'umugabo wemeye kutiyandurisha ibiryo by'ibwami. No kuri kose usigaranya abagabo bakeya batokwiyandurisha ibiryo. Muri iyi minsi byarantangaje. Haleluya. Haleluya. Aho umuntu asigaye heza undi biryo akamubwira ngo hanura uko ibiryo bingana. Uvugana n'Imana bitewe n'amafaranga uko angana. Daniel ngo ashira ijambo ry'Imana mu mutima k'umunzani
aravuga ngo sinziyandurisha ibiryo by'abanyamahanga, ngiye kurya ibishimbo mbirenzeho ijambo ry'Imana. Niturangiza bamanure mu rwobo rw'intare, byanga byakunda ijambo iryo riramanuka, nirigera mu rwobo rw'intare hari ibintu bigomba guturiza neza bigatuza. Haleluya! Imbaraga z'ijambo ry'Imana mwabasaza mwe riza rimanuka paste, rikinjira mu rwobo, rikamanuka hari intare, rikamanuka hateye ubwoba, rigateguza intare, zikabwira intare ngo umuntu uri bubasure. Igihume kiri bubasure hano, mudakubagana ngo murye. Ariko imbaraga z'ijambo, popesaki, imbaraga z'ijambo. Niyo Daniel arya ibishimbo, abandi bifata neza ngo barebe imbaraga z'ijambo, basanga arasa neza kubarusha. Babona nta kindi bakora, baravuga ngo uyu mugabo nta kindi twomushoboza, nukumutegera ku Mana ye, nukumutegera ku Mana ye, tukamubuza kuramya. N'ikibazo mufite, muramya muhamureba baso n'abanyo, ariko umuntu aharamyirije ijuru, urabyina umuntu yatikura, ukamubwira ngo kondagera ikirenge mu ca Dawudi, Mana we hayi data we hayi mote yavuga ngo uvuze ngo iki, ukamusubiza ukamubwira ngo kondagera ikirenge mu ca Butunira. Hari inyigisho Butunira yansigiye, wasubira gukata ikirenge, umuntu yasakuza ukamubwira ngo ibi ngibi byose ibi turimo twabyigishijwe na Bakimete kandi si fondation y'abadahura. Tubona abasaza n'aba bashumba, tukibuka Imana yabagatako, tukibuka Imana yo mu Mibunda, tukibuka Imana yo kwitara, tukibuka Imana yo kuri Nyaruhinga, tukibuka Imana ya Mugera, tukibuka Imana. Imbaraga z'ijambo ry'Imana niryo ryaguteruye rigukurirwa amagana. Nta mwene wanyu, nta wakuvuganiye, ubu urwego ugezeho, nta nama y'umuryango, ni rya jambo ry'Imana ryagukuriye rikugira uwo ari we, usigaye umanuka. Bene wanyu bagatangira gushaka audience, nukuvuga ngo iyo twaribitse neza mu mutima, abadupfobyaga n'abatwitaga amazina baza bayoboka. Iyo barayoboka. Daniel baramuteguza, baramubwira ngo ugomba gupfa nutaramye igishushanyo. Arababwira ngo nimumpeze iminsi nkingura idirisha nerekera hari ijambo. Aho nza kuri ijambo ni ku mafi. Iyo umuntu afite ijambo ntazananirwa gusenga, ngo asenge, ijuru riramubwira ngo nturuhuge, oya ntiwikakaze, wiyoroshe umanuke. Nuja kugera mu ntare, urasanga intare yo mu muryango wa Yuda yarayemo, yacumbisemo, yakoze ikiganiro n'intare, yazibwiye ngo umugabo uri buze, mutaza kumira ijambo rya nyiri ijambo, mwese apeti irangire. Umugabo wamize ijambo, pasiteri wamize ijambo, umushumba ufite ijambo, taza kangwa n'ibije byose. Induru ziraha hanze, imijugujugu iraha hanze, ijambo iyo warimize hari ibintu bigomba gutuza bigaceceka. Ijambo ry'Imana iyo ryakugezemo, icyambere gira nsoze n'amagambo nkanga hisorejeho. Ijambo ry'Imana iyo rikuriho rikakugeraho neza mu mutima, icyambere riza ritsinda icyaha. Umuntu yafite ijambo ry'Imana n'umunzani uza wishiraho ukareba urwego rw'amatiku. Nijoro narababwiye ngo abantu bo babaza ibyangombwa, akabaza umukristo akamubaza ibyangombwa, abafite amakarita ya Zimbabwe na ya Kongo. Umbe n'umunyamatiku, ni ushaka gucamo ikanisa, ni utumvira revera, ni ushaka kumuhirika. Ohirika ijambo. Ijambo taori, ijambo ry'Imana taori. Iyo umuntu yasomye ijambo ry'Imana riza rirangiza icyaha, rikarangiza icyaha nta revera, nta muntu wakubwirije, nta muntu waje kugushaka. Iyo wasomye ijambo ry'Imana rikubera indorerwamo, ukabona umunzani yuko udashitse wenyine, ukaza kwatura gusa kwa pasiteri ariko iri imbere, ijambo ryamaze kugutsinda. Iyo icya kabiri
kamaro k'ijambo ry'Imana. Iyo wasomye ijambo ry'Imana rigutsindira umwanzi. Ijambo ry'Imana iyo warisomye neza rigutsindira umwanzi. Naratangaye, hari ibintu tuvuga, tukavuga amakuru yo muri Isiraheli, tukavuga amakuru yo ya Dawudi n'abandi. Mfite amakuru yo mu Minembwe Irundu. Muzehe haramuzi, mukazana wamugana, niwe mudamu ku buryo bw'amafaranga ntayo, urebye n'igihagararo ntabwo ari munini cyane, ariko niwe umugore wafashe inshingano, abwira abasirikare n'abandi bafite ibibazo abaturage, arababwira ngo ngiye gufata inshingano zo guhanura drone nta mbunde ngira. Yize igisirikare ntiyigeze aviringita, ni Wirundu ngo arangize umunsi umwe iraza ngo igere hejuru y'umuhana, arafukama ayizamura ico, haravuga ngo ngiye gutangaza haleluya, zibwira amakompora ngo utandasira abana. Ngo arangize Imana aramubwira ngo ese drone urayihiki, arayibwira ngo ndayihiki idomoro cyo kureka amazi kiri ku rubaraza. Nimumvu umuntu uri mu ijambo muve mu mazimwe n'utuntu mubamo hano. Dufite abandi ba mama bahagarara ku ijambo ry'Imana, bagahangana na drone, bagategeka drone ngo nturasa abana ngo rikidomoro. Dori kidomoro. Icya kabiri cyantangaje, niwo mu mama wasezeye baramubiwe. Urabizi muzehe, arababwira ngo muze kundeba saa 4 mu butayu, drone iraba yandashe. Irakurasira mu nzu mu bana atoya, iraza kurasa umuhana n'inkomeri ziri hano. None Imana yambwiye ngo nje mu butayu mu gitondo saa 11, saa 4 nihagurukije, nibwire ngo ntuje mu bana n'inkomeri, uze hano mu butayu tubonane. Saa 12 za mu gitondo, nta wundi muntu bari kumwe, nta na sendi nta mucuranga, ahita atangira Imani maombi yajibu maombi. saa 4 ngo sigere, ngo arangize anajipanga sawa sawa, ahagarara ku ijambo ry'imbaraga z'ijambo ry'Imana, abwira drone ngo ugeze mu bana n'inkomeri, tungana hano mu butayu tubonane. Imanuri rya mbere, imanuri rya kabiri, imanuri rya gatatu birakonoje, isubirayo basanga fragment za mufasha, baramuheka no kwa muganga, agere kwa muganga aravuga ngo Imana yamubwiye ngo hagiye kuzindi drone izandurura izindi. Hakika ya Mungu. None iterane tukibamo, masengesho tukayabamo, amavagutumwa tukayabamo, ibitaramo tukabibamo, tukabyina icyumweru, twasohoka tugasohokana amazimwe n'amatiku gusa. Ariko nimumvu uwo mama wari uri muri iyo situation yose igoranye, ariko yari afite ijambo mu mutima. Iteye ubwoba. Iteye ubwoba. Ntabyo muzi mwabonye. Nyuma yaho hayindi drone yasubiye kurasa. Oya intaye. Ntayo. Haje drone y'Imana. Ubu mu ntwari z'abagore nawe muri famille twamushizeho, nawe ni igihumbi. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo umuntu afite ijambo ry'Imana, hari umurongo ngenderwaho, agomba gutsinda icyaha, agatsinda umwanzi. Icya gatatu, umuntu wasomye ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ni inkota
ijambo ry'Imana ni inkota ibasha gukata ishamba, igakata ibiteye ubwoba, igatega amajwi aduhiga, igakata intambara ziguhiga, ugapfa gukomera ku ijambo ry'Imana. Icakana ijambo ry'Imana niryo riduhesha kumenya umwuka wera. No kuri kose nima hari ikintu cantangaje mwabashumbamo, dufite abagabo, umuntu washatse n'umukobwa washatswe akaja ku isoko wenyine ari mukuru, agahita agura umwenda w'umwana kandi yipimye wenyine. Umukecuru na mama agahita akenera kuba ngo umujene museye kijana mapepo ya zamani. Imbuto z'ijambo ry'Imana nukuvuga ngo iyo wasomye ijambo ry'Imana abantu nta kindi bazakumenyeraho mushumba, bazamumenyera ku mbuto. Umuntu yahura n'umuntu akavuga ngo nukuri Maroro ni umukozi w'Imana, yavuga ni umukozi w'Imana, pasiteri w'inkuru ziza mwaganira ni ukuri ni umukozi w'Imana, mwaganira na diadoni imbuto ziwe zigasigara zivuga aho yanyuze hose. Ni ukuvuga ngo iyo ufite ijambo ry'Imana ibirema birumva, intare zikumva, abaturanyi bakumva, abaremerewe bakumva, abari bacitse intege bakumva, abari bafite ubwoba bakumva. Imana yo mu ijuru bafashe kandi baha umugisha.